je sa vama? Nalazimo se na glavnom riječkom trgu da bi pogledali naš poznati riječki karneval. Nadam se da ćete uživati s nama, prošetat ćemo i po kafićima, pitati malo publiku šta misli o svemu i kako se zabavljaju. Iako je vrijeme loše, neće nam to pokvariti raspoloženje jer maškare su maškare. Hello. Hello. Say something about your visiting here. So we're visiting here from Germany. We're shooting a 45-minute documentary on the carnival, not only in Rijeka but in the entire region, because we've learned that this is one of the craziest carnivals you can go to in the entire world. I don't know if you're aware, but a British newspaper voted this one of the craziest carnivals in 2007. It's among the top 10 insane events in the world. But I haven't seen so much yet, to be honest, but it seems like everybody is very friendly, very warm and welcoming, so it's very nice to be here. Yeah, it's quite lovely. I mean, it's nice to see so many costumes. It's like everybody dresses in a different way, and they put a lot of ideas and creativity in the costumes. And I had somebody from Rijeka with me today to explain me more about why people were dressed the way they are. And that was really interesting to learn how much thought actually goes into the costumes, how much subtle criticism is in some of the things. So that's, For tradition. yeah. Okay, why don't you have one costume? Oh, I'm German. I'm absolutely not funny. I'm very serious, and I don't know, everybody who's ever met a German knows that we're the least funny people on the planet, so I didn't even try. Okay, thank you very much. This is my costume. Oh, good one, good one. Bye. Danas smo ispred kafe bara Gala, da vidimo kako je ovdje. Pozdrav! Bok. Ove godine imamo Carnival Session tu, to je naša tradicija. Nadam se da će ta tradicija da živjeti još 8 godina, da dođe do Carnival Session 10. U čijoj organizaciji? Organizacija je kompletno naša, Cafe Bar Gala organizira house party koje traje svaku nedjelju od 12 popodne do 6 ujutro kad je karnevala. Do 6 ujutro. Recite mi nešto o hostesama. Evo, hostese su iz Đurđičke, danas imamo South Comfort Party. I Znači promotivnoj cijeni? cijeni od 15 kuna, tako. 15 kuna. Šaroliko je društvo ovdje kod vas, vidim različitih dobnih uzrasta, pa to je dobro, je li tako? Pa dobro je, da, pogotovo danas je karneval, tako da je u gradu sve od 9 do 99. Da. Zašto nemate masku? Pa zato što nismo stigli, jednostavno ovo je vikend kad radimo kontrakt od 024, tako da... Šarat ćemo vas mi van ovako. Može. Ok, puno vam hvala. Molim. Nalazimo se kod full zanimljivih maškara, meni najdražih, Ghostbusters. Pa ja sam ih zamolila da nam otpjevaju jednu pjesmicu, pogodite koju. Sinoć sam, pola kafane popio, zbog tebe, nisam oka sklopio. Ghostbuster! Je to ta bila? Hvala. Da ne vidi babo! Sa mnom je Mario Sokolić, jel tako? Glavom i bradom. Prepoznala sam ga, često smo sudjelovali zajedno na sajmovima. Što radiš u Rijeci? A evo, došao sam na karneval da i ja malo oslikavam lica. Dobro, ali inače si poznat kao kovač. A kao kovač svog kova radim kovanice, možda i najveću zbirku u Hrvatskoj, nekih 30 heraldičkih, a osim toga radim i body painting, pa sam tak došao na karneval. Idemo vidjeti malo šta se dešava u salonu. Uletili ste u pravu kočiju sa Divljeg zapada, iza imamo salon i eto, došli još i ovu godinu, već zadnjih 20 godina idemo na riječki karneval i nadamo se dok bude riječkog karnevala i mi smo tu. Niste tako stari? Ne. Oni stari su već onako polako odustali, još uvijek imamo i penzionerića, stvarno od 7 do 77, evo. I ludo se zabavljate, vidim, organizirani kriminal je u tijeku. Svašta ima ovdje, svašta.
Ima nas stvarno, evo, puno nas je, idemo ono, i u Opatiju, u Lovran, i u Labin, i u Rijeka nam je završni. Tako da smo svake godine na 4 do 5 povorki. I kako se osjećate? Super. Pa nama je odlično, mi živimo za to. Nama počinje nova godina kad počinju maškare, eto. Ok, hvala lijepa. Ništa. Drago mi je što sam vaš gost danas. Mislim, ja sam došao iz Amerike, ja sam original Amerikanac, možda vi ne razumijete šta govorim, ali ja sam rođen u Bosni. Evo, pogledajte. I drago mi je. Piše 100% Bosanac. From America. Po prvi put sam sa ovima, ja sam zarobio u stvari u Koči, ovo je iz onog stoljeća prije one. Vi ste kriminalac. Da. Mislim, ja sam kauboj u stvari, da. Ja sam njih zarobio, pogledajte, ovdje je vruće, tamo je plus 40 i nešto, znaš. Drago mi je, baš mi je drago. Cool. Baš. Danas smo sad tu ispred Pomerija, imamo par pitanja za našeg MC-a, jel tako? Ako se može tako nazvat, da. Može, vidjela sam. Hvala lijepo na komplimentu. Reci, ludo je tu danas ovdje, kakve su ovo djevojke pored tebe? Djevojke su za akciju, što je najbitnije, nemojte se smijati, istina je. Moram skrenuti pažnju na vremenske nepogode, da ipak nisu toliko poremetile, ne. Evo ga, biće. Marajko pijašta me srcu. Njima ne treba MC. Ne, jednostavno nama ne smeta vremenski uvjeti, ne smeta nam ništa. Jedna velika hvala našem Pomeriju baru i našem Korzu. Danas ipak znatno manje osoba, ali ima nas za akciju. Ja sam sa grupom, kako se zovete? Bobani. Bobani, Omišalj. Da. Bravo. Recite mi, da li vam smeta ova kiša ovdje, da li vas je zamelo i tako to? Ne, naprotiv. Došli smo sa razlogom da pokažemo svoju koreografiju i masku ove godine. A vidjela sam da ful puno pecate i to, pa ste i ljude upecali ili? A nismo baš, Ali šta? Vidjela sam ja da pecate svašta. Evo nas ispred Rich bara i s nama su svemirci ili nekakve sprave koje svijetle. Kako? Roboti, gle sad ovo. Opala, imaju cijelu proceduru. Ovaj nas ne čuje, pa ćemo razgovarati s ovim. Hi! Kako si? Dobro, hvala, ti? Ja sam fenomenalno. Robotično, ja isto. Evo ćeš ti nama nešto reći? Radim ne bi. Zašto? Nemam protokole u sebi za to. U sebi imaš protokole? Nemam protokol za pričat s ljudima. A nemaš aha, neki čip ti nisu stavili? Aha, dobro. A ti nemaš nikakvo svjetlo koje ti se pali gore dolje? Pale mi se oke. Aha, ovo što se vrti na vrhu. A i to, da. Čemu to služi? Za upravljanje. Čega? Mene. Dobro, upravi se onda. Ajde, čao, hvala ti. Hvala vam.